opereš, deterđenta nema. Idemo ljudi za Njemačku. Vraćamo se s mora, dobrodošli u novi video. Idemo prema Sloveniji. Napravili smo jednu pauzu u Hrvatskoj, kod Senja, ali tako? Otprilike, da. Idemo dalje, sljedeća pauza je u Ljubljani na Rudniku. Nakupovalni centar. Kao i uvijek. Idemo da kupimo razmašćivalac. Razmašćivalac. Staćemo u Eurospin. To ćete gledati znači, u ovom videu. Staćemo u tržni centar Supernova, je li tako? Tu malo odmoriti. I tako, polako idemo. Sad je 12:40. Tako da nastavlja se put dalje. Brinje. Znači tu je izlaza Brinje. Pa da, to je grad ovamo. Pored desno. A lijevo dođe Senj, tako na more. Da. Lijevo dođe lijevo. Za supruga jedan espresso macchiato. Pošto ne pije kod mene ova 3 u 1. Sa šećerom. Cappuccino, onaj 3 u 1 iz kesice sam kroz napravila. Pošto sam sinoć spakovala onu Grand kafu za ponijet. Ja imam još kafe. Da, sad je dobro sve. Da. Hvala Bogu. Ma ne, daći tebi doktorka i neke tablete koje smiješ. Možda će ti ono odmah propisati u ključu. Uglavnom, to će da se vrati sve u normalu. Je lijepa ta kavica? Dobro. Sa onim kuponom za toalet mislim da sam doplatila samo 1,40. Zagreb 121, Rijeka 130. Idemo, znači silazimo sa puta, idemo prema Novom Mestu. I evo ga, kiša naravno. Kiša naravno. Nema, samo ovaj prvi. Evo put jedan reklama, tražimo kupca. Znači, on je na BiH papirima, ali je na autonom vlasti. A sad kako se to Stojadin. pojma nema. Uglavnom mi smo to kupili. Ovo što je na ovim šicama. Bio žut pa ga neko prefarbao u bijelo. Šta je ovdje sad? Nešto mi zastalo. Ne bi ušao na ENC da plati. A bezobrazan je zato što je... A ima je žena, vidiš. Ima je žena da ih doručimo. Pa da. Da, nema ENC, a kao ušao tu. Onda neka ide tamo. Ono kad se pokvari. Pa otvore oni namjerno da može i tu. Ja. A šta mi onda stavljaš ENC koji iđe ovo? Njemu je bilo 25-30, sad ćemo da vidimo koliko je naš. Možda mogli malo i gumna. Ali idemo prvo da je 25-30, pa isto smo da ušli. 17 euro. 16-60 stavkaš. Čemu je problem grada? Znači kad stano, spod smo svijelo, što je sve znam, sad ćemo imati sve. Sad samo što vraćamo bez advokacije. Pa da. Uđu, vidio je da radi žena, pa veli ode ova prijeći. A znači prošla malo i bacala ostalo, nisam rezervaš. Put znači ne može proći bez kiše.
Jel ima? Ima. Nije se ovako slabo okreće. Ajde stav. Misliš? Ajde, preko. A čekaj da prođe. Mogu dosta. A tu ne može. Ali ima ne, ovdje može on dole. čok svoj. Ovdje može. Šta je ovo dole ispod Može volana? ovdje. Kutelnik, a to je upaljač ili to? Evo ga. Uzet ćemo ti očetinu, ti možeš očetinu. 60. ili 50. dobu sve živo otkrijem u ovim autima. Da pitam za ponitelj ima. Ima ovdje toplo plana. A to toplo lado ne treba nam, samo treba da upali. Lado krenuo. Nek si. Nije očetno jagnje. Vilme, može. Jagnjetina. Ajde. Ajde. Jel da uđemo tu da zguljemo? Vilme, verglaj. Ajde, hoćeš. Možemo i to jesti i onda smo mirni za dalje, ne moramo ništa u Sloveniji. Jevem ti pati. Tu imaš ispred, evo jedno mjesto. Jedno mjesto do motora imaš. Imaš jedno mjesto do motora. Da se smije to? Pa smiješ, nije ni za ko. Evo imaš i ovdje. Malo trokira, dok dođe sebi. Ali znači da je čok. A mi pitat prvo ima, ali možda nije ispečeno još. Nemoj dugo čekat ako nije ispečeno. Nalazimo se restoran Bosiljevo. Bosiljevo. Ajde da vidimo šta imaju. To je još Hrvatska. Mi smo još prešli granicu. Ajde. Op. Ali, ne znam, ali Merita. Možemo to. Tamo. Možemo to. Lijepo je. Sad ću kilo popala, a? Pa, porcije. Na porcijama dođe, ja mislim. Pa možda sad ću vidjeti. Hajde ćemo. Vjerojatno porcije. Ja ću ovaj odojak. Bebo. A ti jagnjetinu. Pola kilo doći porcija. Ti uzmi jagnjetinu, ja ću Ovo odojak. pola kilo porcija. Jest. Može. Eto. I da izaberemo neku salatu. Ma kupusčinu. Sad ćemo da vidimo. Jela po narudžbi, to ništa po narudžbi. Ali vidiš, nije skupo ni miješano meso. Miješano meso 14, ražnjići 12, pljeskavica sa kajmakom 11, pljeskavica punjena sa sirom. Evo salata. Da, jednu miješanu ovu salatu. Znači, Miješanu. opet krsenje neko. Nije kršenje kod tebe, što? Ili kupu salatu, može i kupu. Bebo, sinoć sam jeo što ne treba. Danas sam uzeo jebano. Da, pa je pola onog sendviča. Pa pola sendviča nije. To je doručak, nema više. Da. To je to. Pa ili kupus ili miješan, ti da ćemo što. Da je ovdje i proletili smo. Ovo sad ćemo da vidimo kako je Bosiljevo. Ako bude dobro, znači znamo gdje ima. Znamo gdje ima ako bude dobro. Kolači su 6. Da, lijepi su mi kolači. Odlično. Pića. Pepsi 3 euro, to je super. Vidi se da je puno, da je stvarno ekstra.
Što ja imam iza sebe ovu pozadinu. Imam iza sebe pozadinu. Da, više. Prolazno vrijeme je dobro, 13:20. Ljubljani smo, znači, za sat i 35 minuta. Kad smo znali da ćemo ovdje stajati, nismo morali tamo na inu i pumpu, ali da? Pa ja zbog toga sam napravio tako da... Sad kad krenemo iz Ljubljane ćemo opet Golin do Austriji stati. Ja. Možda tamo izdržati, a? Može. I ako bude potrebe još Minhen i to je to. I onda ćemo gore još jedan i to je to. Ovo je sve drvati. Baš je lijepo, ovdje pogledaj ovo, kako je dvorište. Ovo je dvorište. Igre za djecu, ležaljke, danse, sunčaš, vani uzmeš kartu ako hoćeš da sjedneš. Nema šta. Preporuke baš za sve. Baš dobro. Restorančić, super. Bude li sve kako treba, znači imamo šte. Svrćamo. I znaš šta je ovo, ti ništa ne sprema, oni već to imaju sve. Slučajno samo stavi i to je to. Ne gubimo mnogo vremena. Nismo rekli salatu. Nismo neko stavit će nekog luka i paradajza. Luk i paradajz ide i krompir. Tako je rekao. Aj vidjet ćemo sad kada desi. Ako ne bude bilo dovoljno reći. Bosanci ljudi. Bosiljevo, Bosanci ljudi. Jagnjetina sa ražnje. Da pitam da snimim. Odojak iz krušne peći. Može kad krenemo. Pa snimit ću tamo van. Kad krenemo, to ću reći. A je li šta pišu Bosanci? Kako dobro izgleda. Baš je prelepo. I domaći čak hljeb imaju. Čekajte. Stavit ću ovo dobro. Domaći hljeb i mislim da je toplo. Toplo je. Toplo je. Prijatno. Sve je tvoje, koje je moje? Dobro, jedno što voliš. Da. Baš je dobro. Super je što ovako donesem. Pola mi uzimate što hoćete. Može lukac. Krompir je s pasačkom? Sam? S
Sačak. Ljepše nego jablanka. Iskreno. Meni je. U stvari ti jedeš jagnjetinu, piret. Ti jedeš jagnjetinu, piret. Evo, koda ću ja malo. Nema nekog mirisa. Ja ne volim kad imamo neki miris, ali ovo nema. Sve u redu. Hvala. Svaka čast. Ili bazno? Hvala bazno. Ostavit ću im baš dobru recenziju. Da, ostavit ću nam recenziju. I bakšiš. Bolje im daj bakšiš. Dobro, i recenzija im je važna. Važna im je recenzija. Dobro znaju. Da, da. Mada nema šta znam kad uđeš s autom, sve te jasno. Da. Samo svratiš. Žarkovića, trigliceridi. Ništa, danas po dobro jagnjetina. Smanjili se rekorača. Smanjili su se dosta. Da daj, da staje. Jagnjetinu smiješ, filetinu, paletinu, ali normalno ne, uvijek. Pa sad ih kod nekako. Kako je krompir dobar ovaj? Krompir je dobar. Krompir brutalno. Pa nešto je kao iz pistača. Ko da je baren, ne znam. Ona ilazi tu, znači obavezno da svrati. Predobro sve. I nisu skupi. Porcije su ogromne, znači ne možete ni pojesti. Evo, nama je ostalo svega i hljeba. Čačkavca. Imaš već. I ukrug.
tako i treba. Ja sam Aha. Predivno. Uvijek gore. Aha. Za odmor. Gledaj. Da imamo sve više vremena. Da. A možda mi nekad... Jedeš, izađeš tu, uzmeš piće, izađeš odmoriš. Izađeš, odmoriš, da. Da. Možda ćemo mi nekad i obrnuto ići. Iz Njemačke na more, pa onda za Bosnu, vidjet ćemo. Sad. Sam da vam. Gdje se peče, vidite. 2, 3 već na ražu. Slatko. Nije da samo skidao. Aha, ovo jedno s ove strane skinu. Desno idete za Zagreb, a mi idemo lijevo za Ljubljanu. Evo je ljubljanske tablice. Pa da, ljudi kad idu s mora odavde za Ljubljanu, i mi tu idemo. I tu je sad odmah granica negdje, jel da? Pa da. Sad kad kaže ček, otvorite ga, vidim šta imate. Nemamo ništa. A ne možemo zatvoriti. Pa nemamo ništa ne dozvoljeno. Ovu kućicu, sjećaš se? Isto bilo ovako, da. Sjećaš se da smo je vidjeli, da nam se svidjelo ovo. Baš je prelijepo. Ovo je nekako pomoćna, ovo nije kuća. To je garaža. A garaž, čovjek mi misli kuća. Čovjek garaža. Čilna se došla. Da, pa isto ovako bilo, mi misli kuća. Baš je dobro. Ekstra. Sjećam se tu, pa na točnom putu. Moram otvoriti malo, imam tlakovicu. I ovi kampuju. Sa kombijem. Sad je ovdje negdje granica, ali da? Dole ima neka lijepa kuća. A sad se negdje od ove. Iza je skroz. A, to je granica. Ja spustila kamera, kam Ovo je hrvatska strana, slovenačka je tamo. Aha, ovo izlazimo. A Slovenija je tamo preko. Ako ima neko kuće tamo. Da. I mi tu skrećemo dole, desno, pada. Kupa. Od Pljuska, gledaj kakva je rijeka. Kupa, da. Baš je nadošao pravo. Velika je. Da, čovječ. Sad ću da isključim, tu je. Pa slobodno, van je niko. Misliš? A jok. Aj, spustit ću ovako malo dole. Pa nema stvarno. Eto, nas ušli u Sloveniju. Jeste ovo milina, nema granica, nema ništa. Črnomelj. Ali rijeka nadošla, čoveče, baš. Pa 2 dana kiša. On je na događanju radi, vidiš. Ovaj gore, aha. Jeste. Da. Baš lijepo. Je ovo neki restoran? Nešto. A u nek smo se vratili, eto. Jel da?
Ali smo se počastili, što rekao, ona jedan. Čuslo. Baš smo se počastili. Čuslo moj omiljeni lik sa YouTube. Da. Ljudi, odojake predo. 1-4-8-7. 1-4-8-7, a i ova, kako se zove, jagnjetina isto je bilo. Da. Stvarno. Probala sam jagnjetu, ja ne volim ako se ono baš osjeti, ali ovo nije bilo mirisa. Što nama luka? 7 sati do kuće imam. Joj, brate, sad je 2:15. Aj, dobro. Ma imam 8-9 sigurno s gužvama, s tunelima, sa stajanjem još 2 puta. Da. Imam još koliko hoćeš, evo lijepa crpica. Nije Ljubljana, meni Slovenija prelijepa. Da. Slovenija, stvarno. Blago im ljudno što žive u baš lijepo. Lijepo im je starce pravo. Samo ne znam sad šta im je ovdje najbliži grad, koji idu grad odavde. Imaju ovdje kakve trgovine, poštu, ono. Pa, Ljubljana im je sad i pa daleko im je to, nešto bliže. 100 km. Ma nešto bliže, što je 100 km. Novo mjesto možda. Ja. Pa bliže im je Zagreb, mada. I tu im je daleko. Smokić moj spada. Oj, što sam prekršio, sve živo. Pa prekršio si jedino što su to sad malo krompira. A ti jagnjetinu smiješ? Jeo si salatu, luk, paradajz, to smiješ. Tačno. Kiselu. Nisi ti ništa prekršio? Hljeb nisam jao. Da. Samo si malo krompira. Eto. A krompir mi je nekako ko da je baren. Pa, krompir je ili je samo ispod sačapa onako. Predobar. Stvarno je bio dobar. Mislim da je iskorišteno ono od pečenja možda. Od pečenja možda, onaj možda poliv. Ne znam. Uglavnom, eto, možda si samo sa krompirom. Krompirići, brale. I jutro si samo pola onog sendviča u 2 kriške. Trebalo pola. Da. Polovicu, to je to. S obzirom šta sam ranije jeo i šta sam trpao u sebi, Sad ništa. ovo je smiješno. Da. Pa zato su i pali sa 9 na 4. Pa normalno da će pasta. I to za 7 dana ste i to sve 8, 9, koliko ima već? 10. Sve si bez jedne tablete. Baš je to lijepo. I to isto lijepo. Ma ne, ovo je prelijepo. Dođemo uvijek u periodu kad je zelenilo, znaš, i Da. onda bude sve... Pa lijepo je ovdje i zim. Šta? Pa što ti kažeš, Ma lijepo je i zim. Da. Lijepo je ovdje svakako. I zim i ljet. Malo da razbijemo Antoniju sa... Brate, autoput, pa ništa nismo vidjeli. Zato nam je sad ovo sve lijepo. Nekako uvijek duže se vraćamo kući, nek što dođu. Brže dođemo. Brže dođemo nego što se vraćamo. Pa manje pauza pravimo. Pa... Samo šiš-piš i ajmo dalje. Ma pravimo, mi pravili smo i kad smo išli dole, čovječe, koliko smo. U Ljubljani smo veliku pravili pauzu, pa smo u Austriji veliku pauzu. Ti malo spavu. Pravili smo pauzu. Pa u Brčkom pravili pauzu. To ti nije baš pametan potez. Jedva si se u glavi, ali ne znam kako ga nije vidio s brda od ozgo da ide. Nikoga. Ti ne kočiš. Samo nikoga. Da. Nije mu baš uopšte pametno to tako. Meni je sve. Da radi. Da prodati ili da mi neko ovako plati. Da. Šteti.
džavat to, nego što mi nismo kod kuće, što mi imamo još koliko hoćeš. A stvari puno. Sve kad stoji ležaljke. A to su ležaljke što se čuju? Da. A, pa ja čujem, udara jedna od drugu. A što nismo podbacili peškir između njih? Nema veze. Pa mogu ja uzeti, evo imam nešto ovdje sa cica. Pa ne bi sad stao kad bi zvičale do Njemačke. A, pa mogu ja uzeti nešto pa stavim se ovo između njih. Ne bi ti ja po ona stao, sad ne šansi. Možemo i peškir staviti, možemo neku majicu, nešto. Kad stanemo u Ljubljani stavit ću. Nebesa opet snimaš. Ne. Nemaš ti pojmađati. Ne, pa ne mogu snimati instrumentalno. Instrumental. Pa ovdje. Što rekao jedan moj deđak, instrumental. Instrumental. Ljubi ružnog autobusa. Pa šta će? Ne, šta će ovo za sela? Čamac. To čamac. Ja gore široka, dole male točkiće imam. Da mi je da se sad ne vidi samo ovo i šta imam gore. Nego ovako, nije lako snimati. Sam da ti sjediš ovdje 3 sata vidio. Kako je teško. Daj, molim te, ne radiš ništa, držiš tu. Držiš tu kamericu tu. Još si mi olakšao posao, kupio mi kamericu. Ovdje sjedi ti šaltaj, da više lako šaltati. Nije, boga mi nije. Znam da nije. Znam da nije. Ali ako hoćeš zamijenit ću te. Ako ti je dosadlo. Ne. Ako ti je dosadlo, mogu. Oj, brate, ja sam se prela. Ti? Ti odavde 70 godina. Ja bi tu 70 išla, 60, 50. Kočila nizbrdo. Tip se samo nervirao. Trošiš mi kočnice. Trošiš mi kočnice. Sad kočiš, sad ne treba. Sad dodaješ gasa i tu baš. I tako bi bilo. Evo čanca. I onda bi se morali posvađati do Ljubljane. Evo čanca ko za čamac pita. Ode on s mora, gotovo. Znači, sezona prošla. Novo mesto. Pa garant je bio negdje dole. Pa dole, ja. U novo mesto. Teško natovariš Na to prikolicu i ajde da. I imaš svoj. Novo mjesto, da. Ja. A plaćaš dole kad to ploviš po moru i to moraš da platiš nešto. Ne znam kako ide to. Neku kartu da izvadiš ono nešto. Takse i to. Pa ja to nešto se mora plaćati, ja mislim. Će sad do samog kraja biti spremen, ne moraš ga neći. Negdje, ajde vidjet ću. Pa ide on opet. Nema šta, ide čovjek 70, piči. Maline rajce. Toliko su fina mjesta da ne znaš gdje da gledaš. Ne znaš da prije gledao lijevo, desno. Evo još jedan bus, ovaj je lijep. Ovaj je baš fin. Da, sa staklima ovim. Traktore, znači baš domaćinstva. Gas pa ću posle opet snimat. Već sam nasnimala dosta.
prelijep dan. Jutro smagla, kiša. Ja, i sad je stvarno super dan. Sad je sve na tašte. Na tašte, jest. Šta je ovdje? Neka drvena kućica. Sad je uzbrdo sve. Sad će nam se uši začepiti. Kako je ova kamera skreće u krivini. I ona ovako glavu nekako u svoju zakreće. Kako ti volanu, tako i ona. I svi grupa neka motorista dođe tamo da jede. Zadnjih su tamo onaj stoji čuvali, 6 njih, jel 7 koliko ljudi? Ma da, ljudi tu duže vremena prolaze i znaju već za to mjesto i naruče se. U toliko stižemo. Ostavite nam sto i to je to. Puno je stvarno, ne znam da li možda ima 2-3 stola prazna. Evo nas u oblacima. Pored oblaka, znači idemo, vozimo se. Odmarališće. Opet pogledaj. Kratko traje. Sad je. Da, gore ove vikendice. To je kuća, nije to vikend. Da. Priroda, mir ovdje, zeleno, ali nemaju nigdje trgovine, nekog restorana, kafića, ništa. Ništa mi nismo to sreli, ni škole. Oni odavde vjerovatno. Obična semič. Podravljeni beli ne vidim što piše. Ne znam, jedino na kameru posle da vidim. Na snimku ja nisam, a zato što je ovako išlo nekako slova u krivo. Kao na Zlatibora se penjemo, ona jako. Takav osjećaj. Ali mnogo bolje. Da. Vrčice. Švajcarske nastojadne. A još snimimo ovdje ovo što izlazimo na ovaj proplanak. I ono ostalo čuvam. Snimke za Ljubljanu. Šta je ovo neka štola? Crkva. Crkva i očice pa su pored. Gasim se. Snimam posle opet kad bude nešto lijepo. Sad idemo sve kroz šumu.
kiša. Da. Evo ovdje neko mjesto. Malo kao centar. Ovdje su sve tablice Novo Mesto. Ovdje reko tablice nose Novo Mesto. Gasilci. 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 Ja mi se prodam. Ne, gasilci su tu. Vatrogasci. Kako se nazove sredstvo? Odmašćivač. Odmašćivalec. Odmašćivalac je. Idemo da kupimo odmašćivalac. Za red. Da. E sad će kamper ispred nas i kamion. Sad će onda dave. Imamo kamion pa kamper ispred nas. Da, ovdje je cilj. Volvo. Renault. Šta je ovo? Toyota bila zadnja. Autobus stade, dobro. Ajmo dalje. Vjerujem da dosta ljudi je ovdje autobusu. Pa da? Jer podaleko je i onda ne placi sa autom. Pa ja mislim da su i Koji ima đaci. posao ili nešto, ne? Đaci kod njih već krenuli, a sad je 15 časova. Znači da je... Znači da je to. Ili s posla ili tako nešto. Ništa, ima telefon. Kad je prije na? Pa ne znam, imaju one snimke s broda. Kakav pljusak, čoveč. Ali vidiš ti što je još tamo crno? Ali ovdje je tamo. I tamo je sad crni nebo, znači crni. Sad nisam. Biće tu još provamo da. Ako je ovakva kiša kroz Sloveniju, šta će onda biti kroz Austriju? Neće. Može se razgledalo. Da. To je pravac. Gore sad, znači, idemo. Tamo je bez kiše. Samo ovdje će biti, to je to. Šta je ovdje bilo nekad? Da se nije ništa obnovilo. Čudno baš. Može. Može.
objasni. Na nekom mjestu ili Pitica, šta? nego što su vam navika i girose. Šta sam ja džaba priticovao liki narod. Ispred je autobus, mislim da on pravi gužvu. Obične tortilje. A, ovdje neka slava zbor, vidiš. Ne može da se ne zna. Bože, prosti, možda je sahrana, možda nije. Možda je sahrana, pošto tu groblje. Okreće se meso. Može biti groblje, Ja, Simpatični, brzi, možda je neko znaju umro. engleski. Pa da. Brzo se izbacili. E pa eto, onda Nas se to. tu ponese. Vidio sam da je crkva, pa rekao mislio sam da nije nešto obilježavanje neko. Znači, vidi se da je veliki Gore u, Terijana se gore u kamp naselja. kod nas 50. Lakamo crna zemlja, da. I ja sam posle vidjela ovi ljudi nose svijenac. Znaš što ću ti ja reći? Ja sam ljubitelj kebaba i jeo sam kebab i po Hrvatskoj i ima stvarno dobrih lokacija. Jeo sam ga i u Turskoj, jeo sam jedan fantastičan kebab i u Beču. Ali, meni je gyros bolji. Ne, definitivno bolji. Profinjenija verzija, ajmo reći kebaba. Gyros je naručio neko... Šta je te bolje, gyros ili kebab? Men kebab. I men kebab. On kaže da je njemu gyros. Ja ne volim zato što gyros je meni nevjerovatna prevara. Znači ne trebaju ti krompira unutra. Krompira, da, pomfrita. Šta će mi krompir u hljebu? Kaka je to? Šta je to? A tamo je salata i meso. Ja. A tamo je salata. A tamo u doneru je salata. To su salata, da. Ja. Mislim u kebabu. Oduševljeni su, evo, Neki restorančić. da ukoliko budete u Solunu da ćete probati. Ja se isto slažem sa tobom, 995 sigurno cijena s obzirom na kvalitetu, na cijenu, ova svježina, ukusi, kako su se sparili to sve, ova kako se rekla pitica, jel? Pitica, da. Fenomenalno. Mercator tu je. Boga mi ovdje pravo nevreme. Koliko kiše, šta je ovo čoveče? Brisači ne mogu da obrišu koliko. Koliko pada. Pa ja vidim ljudi stali. Evo nas. Aha, Kupra. Da, lijepe. A, lijepe. Šta misliš? Evo je hibrida, kada se Da. Neka cura i pjeva, sama je u autu. Pjeva ili priča s nekim na telefonu. Šta je neko? Podsmreka. Počivalište. 15 minuta. Eto. Stižemo ljudi. Ljubljanica još malo. Pa ja rekao da ga snimim, on pobeže. I vlasnik ima sila. Čekaj, sada je nov. Evo još jedan. Evo još jedan. Gledaj, od ozgoj trake puno čovjek. Od ozgoj je pun. Ima još jedan iza nas. Ima još jedan iza nas, sad čitaj. Evo ga, evo ga. Blica. Da prođe i on, evo ga. Ovo je drugo, Aston Martin, sad što ide. Aha. Austrijske tablice i Bentley. Evo ga još jedan. Aston Martin, a ovo je Bentley. I svi zajedno oni idu. To je neki skup bio negdje. Neki skup, da, ovi. Joj, od ozgo puna traka, čoveč. Neki zastoj, a? I mi skrećemo. Raskrsnica je malo, znaš. Pa dole je ta raskrsnica. Mi bi trebali imati onda gužvu odavde. Ne, dole. A, gdje se dole. odvaja. Aha.
Evo nas, stižemo na Rudnik. Nakupovalni centar. Da. Idemo da nasvemo gorivo, idemo u WC, idemo u nakupovalni centar. Ova rupa stoji od kad smo mi Njemačku. Koji neće da kaže. Još od prije, kad smo dolazili ovdje na Rud. Ovo rutarku, ono gore što nemaju. A, Ovo je gore restoran. da. 1,45. Idemo da sipamo to. 1,45, 95-icu. Idemo pun do čepa, znači sad je... Životno. 1/3, imamo 1/3. Udrimo životno. A? Više od pola nemamo, ja mislim. Sad ćemo vidjeti šta će biti. Stigli. Evo nas ovdje, nasuli smo gorivo. Koliko je to? Ja sad i ne vidim ovdje. 71 euro. 71 euro 65, da. 49 litara je stalo. Ništa, evo nas tu. Nasuli gorivo. Posle idemo do Eurospina, nešto da kupimo. I nastavljamo dalje za Njemačku. Ništa, sljedeći video će biti kupovina u Eurospinu i nastavak puta kroz Sloveniju, Austriju i Njemačku i dolazak kući. Tako da, eto, ja ću ovdje ovaj video završiti. Hvala vam na gledanju. Ostanite da nas pratite, sutra ide nastavak videa kako je prošao ostatak puta. Eto, ja vas ljubim, pozdravljam i gledamo se ponovo sutra ako Bog da. Ljubim vas, čao!